Iso kami marpungu sa luhut na paparan niya manami. Paparan niya upo nami. Si Raja Purba. Boru. Bere. Dohot ibeberena. Nanay na mga rayahon ulang tahu kami. Na patulupulo sa dahon. Ope. Paramusit nami. Gabi. Asa totong. Ibagasad dami sa luhut na. Dohot siya di bata. Ulon namion siya na mamulay. Dohot na mangujungi. Alulo damang majo. Tua mata. Nomor 2 di bata. Namar hula-hula baru. Baik damang mah. Dipahitsa dik, dipahitsa. Pahitsa.
Berarti mai Tuhan. Hui tu kitung nakinon nama notori 20 ma boron. Berarti mula 50 ta sahalak 1 juta teh. Tema dihamuna raja nemong guru nami naksong na diak kana puro nami pe tung las ita turuhan nami nang dipasahat tamu tuhami ima aikbol na tiwi nung atutu sobbu be uas nami nung hinupami anon aik si tiu na dipasahat muna tuhami atok songon zero ni na tu madahon nami raja nemong guru nami doh na guru nami dison pinatikum mahujur tutoro ni rubian tu dia pihak musalahuna raja na menguru nami doh na puro nami mangalaka sa itu sima dapotan parsaulian gabi majalah horas ope dia mu permusin nami aneng romah kami lau manabi-nabi raja na menguru nami doh na puro nami baik damang majo musik na hubartusi.
Amang pada nami. Mulai sana mamulay na kayong sahat to sa dariyon. Tung matsaringgad no di ba ko. Pangyol nami. Atong ba't damang ma. Song netuwa nami. Itaw may mual. Ibay tuha suhatan. Bay magudang mula-mulay. Paduma tuha sahatan. Oras manihita sa luhut na.